Urugamba hagati y'Uburusiya na Ukraine rurakomeje. By'umwihariko rurarwanirwa mu majyepfo ya Ukraine mu ntara ya Kherson. Muri iyi minsi kandi Uburusiya bwongeye kubura gahunda yabwo yo kurasa mu mijyi yo muri Ukraine. Ukraine kandi iravuga yuko izakomeza kurwana kugera yisubije ibice byose byanyazwe n'Uburusiya kugera no kuri Crimea yanyazwe mu 2014. Mu mirwano ikomeje, uburengerazuba bw'isi bukomeje kuba inyuma ya Ukraine mu ntero ivuga yuko ari ukuyifasha kurinda ubusugire bwayo bwavogerewe n'Uburusiya. Umunsi ku wundi intwaro zivuye mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi zirisuka muri Ukraine. Gusa ariko ubu ngubu amakuru avuga yuko zimwe muri izi ntwaro zatangiye kugaragara ku masoko y'amabandi yaziguze muri magendu nyuma yuko zinjiye muri Ukraine. Inzego z'umutekano ziravuga yuko imyaka iri imbere ari mibi cyane ku mutekano w'Uburayi bitewe n'izo ntwaro zamaze kugera ku masoko y'udutsiko tw'amabandi n'abanyabyaha. Hagati aho ariko Uburusiya buravuga yuko umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari uguca intege ubumwe bw'Uburayi kugira ngo zikomeze zibe arizo zijya hejuru y'abandi bose. Tubahaye ikaze kuri Gentil Gedeon Official, turebere hamwe ibivugwa kuri iyi ntambara yo muri Ukraine. Muri Samsung 250 hariya mu mujyi ubu televiziyo za puse 32 ziri kuri promotion. Baguhana dekoderi y'ubuntu na abonnement y'ukwezi kose bagabanyijeho 10%. Ni ibintu bizamara icyumweru cyose. Banafite izindi puse nyinshi kugera kuri puse zo hejuru bya televiziyo binini kabisa, mu screen manini cyane, abantu bafite za salon nini. Telefone za Samsung bafite ibintu byinshi cyane. Hari telefone zimara n'umuriro abantu benshi ngo bari kugura za Samsung A13, 23, 33, 53, 73. Ni telefone nziza ndazibarangiye. Bafite kamera de sécurité, umutekinisiye kandi bahita mu guha kabikoinstalira. Bafite ibintu byinshi pe, batanga service za maintenance y'ibikoresho by'ikoranabuhanga byitumatumanaho na electronique. Bafite kandi laptop, desktop, printer n'ibindi byinshi. Bahamagare kuri 0788 bakorera hariya mu mujyi muri KCT haruguru ya Tedemir, imbere ya station isa nkaho itagikora neza. Wabahamagara biroroshye cyane. Zimwe mu ntwaro uburengerazuba bw'isi buri kohereza Ukraine biravuga yuko zageze mu biganza by'abanyabyaha mu bihugu bitandukanye by'Uburayi. Ni ibihugu birimo nka Finland, Denmark, Sweden hamwe n'ubwami bw'Ubuholandi. Mu nkuru zacu twigeze kubagezaho twababwiye ko hari intwaro zoherezwa muri Ukraine ariko ntizigere ku mirongo y'urugamba, nibura 30% gusa ngo nizo zigera mu biganza by'abo zohererejwe, nko kuvuga abantu bari ku rugamba muri Ukraine. Hamwe muho intwaro zarengeraga n'ubu zikirengera hamaze kumenyekana. Ibiro bishinzwe iperereza muri Finland, Finnish National Bureau of Investigation (NIBI) byatangaje ko hari abanyabyaha bari muri iki gihugu babonanywe zimwe mu ntwaro zohererejwe Ukraine ziturutse mu burengerazuba bw'isi. Superintendent Krista Agrin ukora ibijyanye n'iperereza muri iki kigo cya NIBI yaragize ati, twabonye ibimenyetso by'izi ntwaro muri Finland, harimo imbunda zo ku rugamba. Abayobozi mu iperereza rya Finland bavuze yuko inzira z'ubucuruzi bw'intwaro mu buryo bw'amagendu ziva muri Ukraine zijya muri Finland zashyizweho rwihishwa, kandi ngo umunsi ku wundi intwaro ntizisiba kugera muri Finland. Krista Agrin ati, imitwe 3 y'amabandi migari kurusha indi yose mu isi igendera kuri moto ndetse ikanakorera hirya no hino mu isi, ubu ngubu iri muri Finland. Umwe muri iyo mitwe y'amabandi harimo nk'uwitwa Bande MC, ifite unity muri buri mujyi ukomeye muri Ukraine. Akomeza agira ati, udutsiko tw'amabandi dufitanye imikoranire ya hafi n'ibyambo by'ubucuruzi muri Finland, ariko akavuga yuko amabwiriza yo gusaka hagenewe inzego z'umutekano ku byambo bya Finland adakora ku bakozi bo ku byambo. Ibyo rero ngo bituma aba bakozi bakorana n'aya mabandi mu buryo bworoshye cyane, akanabona intwaro zivuye muri Ukraine savuye mu burengerazuba bw'isi. Finland ntabwo ari cyo gihugu cyonyine cyo mu bw'Uburayi gifite bene ibi bibazo. Krista Agrin havuga yuko intwaro savuye mu burengerazuba bw'isi zanageze mu yandi mabandi yo muri Sweden, Denmark hamwe n'Ubuholandi. Ati, Ukraine yakiriye umubare mwinshi cyane w'intwaro ndetse ibyo ni byiza, ariko tugiye guhangana n'ikibazo cy'izo ntwaro mu myaka myinshi iri imbere. Ikiguzi cyabyo tuzakishyurira ku butaka bwacu. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, Minisitiri w'Ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin yavuze ko hakenewe ubugenzuzi no gukurikira intwaro zahawe Ukraine.
Nyuma yaho Bwana Austin yavuze yuko iki kibazo yakiganiraho n'ubutegetsi bwa Ukraine bumwemerera yuko bugiye gukora ibishoboka byose bukita kuri icyo kibazo. Mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, polisi y'ubumwe bw'Uburayi Europol yaburiye yuko amakimbirane yo muri Ukraine ashobora gutuma habaho ubwiyongere bw'ubucuruzi bw'amagendu y'intwaro mu bumwe bw'Uburayi. Nyuma yaho rero nibwo inkuru zicukumbuye z'ibinyamakuru bitandukanye zagaragaje yuko intwaro ziba mu burengerazuba bw'isi zijya muri Ukraine zirimo zicuruzwa ku masoko y'ibanga cyangwa se y'umwijima kuri murandasi, hakaba hari n'izigwa mu mitwe y'iterabwoba. Hagati aho Uburusiya buravuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka guca intege ubumwe bw'Uburayi. Ni ibyavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu Burusiya Bwana Sergei Lavrov, wavuze yuko politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatwawe n'ibitekerezo byo kumva ko zirenze abandi bantu bose ku isi kandi ngo bakishyira hejuru cyane. Avuga yuko politike yazo igamije guca intege ubumwe bw'Uburayi haba mu buryo bwa gisirikare ndetse n'ubukungu. Mu kiganiro aherutse gutanga, yavuze yuko ubumwe bw'Uburayi bwamaze gutangira kubabazwa bikomeye cyane n'ibihano byashyiriweho Uburusiya inshuro nyinshi cyane kuruta uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatekerezaga yuko nyine ubumwe bw'Uburayi bwababazwa nabyo. Lavrov ati hari umubare w'abahanga mu bukungu ugenda wiyongera atari mu gihugu cyacu gusa, ahubwo no mu burengerazuba bw'isi bagaragaza yuko intego ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ugukomeretsa bikomeye cyane no kuzahaza burundu ubukungu bw'ubumwe bw'Uburayi no guca intege urwego rw'inganda. Guca intege igisirikare cy'ubumwe bw'Uburayi kandi ngo biri no mu nyungu za Washington binyuze mu kubotsa igitutu ngo barundire Ukraine intwaro, hanyuma ngo ubumwe bw'Uburayi buzuzwemo intwaro zaturutse muri Amerika inyuma. Yavuze yuko mu gukora politike ubutegetsi bwa Washington bwagiye butera imibare ikwiye mu gihe gikwiye mu by'ubukungu, kwikunda ndetse no mu gukwirakwiza ingengabitekerezo yabwo iri hejuru cyane. Umuvugizi wa Kremlin Bwana Dmitry Peskov we yavuze yuko abanyamerika bari kunguka amafaranga menshi y'umurengera avuye mu gucuruza gaze mu Burayi ku biciro kandi ngo biri hejuru cyane ugereranyije na gaze yari isanzwe ituruka mu Burusiya. Ibyo ngibyo ngo birakora muri politike igamije guhana Uburusiya, ariko ikigamijwe ngo no kubusakambura ngo buhinduke umusaka hanyuma buzapfukame busabe imbabazi uburengerazuba bw'isi. Bwana Peskov yavuze yuko ibingibi bitazatuma Uburayi bujya hasi cyane mu bijyanye n'inganda, maze buzahure n'ingaruka ziremereye cyane mu myaka hagati y'10 na 20 iri imbere. Nyuma yuko Uburusiya butangije ibitero kuri Ukraine ku ya 24 y'ukwezi kwa kabiri, ubumwe bw'Uburayi bwashyiriyeho Uburusiya ibihano bikakaye cyane. Nyuma y'ibyo bihano, ibiciro bya gaze nk'ikintu nkenerwa cyane mu buzima bwa buri munsi mu Burayi byatangiye gutumbagira. Ubu ngubu ibihugu byinshi biri mu ntambara yo gushaka uburyo byazarenga igihe cy'ubukonje bukabije buri imbere. Uburusiya buvuga yuko ubumwe bw'Uburayi bwishinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushaka gukinagaza Uburusiya, ariko yuko Uburayi bizarangira buyoye ishingwe. Ikigo cya Gazprom gishinzwe gucunga gaze y'Uburusiya cyemerewe kugenzura agace kabereyemo iturika ry'impombo ku muyoboro wa North Stream. Ni byatangajwe na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin nyuma yo gukorana inama n'ibihugu bya Armenia na Azerbaijan yabereye mu mujyi wa Sochi. Uburusiya bwavuze yuko guturika kw'izi mpombo zabwo ari igitero cy'iterabwoba. Mu minsi mike ishize bwatangaje yuko nyuma y'iperereza bwavumbuye yuko ingabo z'Ubwongereza zagize uruhare muri iki gitero zifatanyije n'iza Ukraine. Mu kwezi kwa 9 nibwo gaze yatumutse mu kirere cy'inyanja ya Baltique nyuma yuko impombo zo ku miyoboro ya North Stream zari zaturikirijwe hafi ya Swede na Denmark. Iyangirika ry'izi mpombo ryatumye haduka umwuka mubi mu bihugu by'Uburayi. Mu burengerazuba bw'isi bashinjaga Uburusiya kuba ari bwo bwaturikije izi mpombo kugira ngo buhime ibihugu byo mu Burayi bishingira cyane kuri gaze yabwo. Uburusiya nabwo bwavuze yuko baziturikije bari bafite gahunda yo gutuma Uburusiya budakomeza kohereza gaze mu Burayi, ubundi ngo buhombe bura amafaranga bivuga yuko Ariyo bajyanaga ku rugamba mu gukomeza intambara. Mu mijyi myinshi ubu ngubu mu Burayi byatumye igiciro cy'ingufu kizamuka cyane kiratumbagira, ndetse ikiguzi cyo kuba gikomeza kuzamuka. Ibintu byanateye imyigaragambyo mu bihugu byinshi byo mu Burayi, abaturage bavuga yuko Uburayi bwijanditse mu ntambara itari ngombwa. Mwakoze cyane kubana natwe kuri Gentil Gédéo Official. Tubifurije ibihe byiza na hutaha. Muri Samsung 250 hariya mu mujyi ubu televiziyo za puse 32 ziri kuri promosiyo.
baguhana dekoderi y'ubuntu na abonema y'ukwezi kose bagabanyijeho 10%. Ni ibintu bizamara icyumweru cyose. Banafite izindi puse nyinshi kugera kuri puse zo hejuru bya televiziyo binini kabisa, mu screen manini cyane, abantu bafite za saro nini. Telefone za Samsung bafite ibintu byinshi cyane. Hari telefone zimara n'umuriro abantu benshi ngo bari kugura za Samsung A13, 23, 33, 53, 73. Ni telefone nziza ndazibarangiye. Bafite kamera de sécurité, umutekinisiye kandi bahita bamuguha akabikuinstalira. Bafite ibintu byinshi pe, batanga service za maintenance y'ibikoresho by'ikoranabuhanga byitumatumanaho na electronique. Bafite kandi laptop, desktop, printer n'ibindi byinshi. Bahamagare kuri 0788316891. Bakorera hariya mu mujyi muri KCT haruguru ya Tedemir, imbere ya station isa nkaho itagikora neza. Wabahamagara biroroshye cyane.